Mladi igrač prvo treba da osjeti da se stručnjak koji je pored njega ili čovek bavi njime, da mu pridaje pažnju, da želi da mu pomogne da poboljša neki od aspekata tehničkih, taktičkih i tako dalje. I to je naš cilj, sve ove grupe ljudi koje je sa mnom, a i moj. Jednostavno mladom čoveku pokažemo da verujemo u njega, da im dajemo šansu da tražimo jedan veliki rad i da želimo da im damo nešto od svog znanja da bi oni poboljšali svoju igru. Mislim da je mladom čoveku, ne samo mladom igraču, neophodna jedna sigurnost koja dolazi od okruženja. Koliko smo u ovih 2 meseca okruženja, mi apsolutno moramo da im, to je naš zadatak i naš posao, da im tu sigurnost prenesemo, u stvari da sami počnu da veruju u sebe. Smatram da je generalno u Srbiji košarka dovedena na jedan nivo gde igrač vrlo malo ceni samog sebe, obzirom da su u žiži javnosti i medijski i bilo kako, i ne samo medijski, uvek neke strane košarke koje u mom shvatanju ovog sporta nikako ne pripadaju. Tu mladi igrač gubi onu pravu ambiciju, gubi volju za radom, volju da postane bolji ili najbolji, želju da napreduje, želju da sa tim i u takvoj sredini ostane što duže, nego jednostavno samo gleda kako da što pre promeni sredinu i ode iz jedne košarkaški, ne tako zdrave sredine koja je bila u moje vreme, pomenuo si mene u nekih 16 godina, to je bila jedna sređena liga, jaka liga, vrhunsko takmičenje sa vrhunskim igračima koji su i stručnjacima koji su imali jedan nivo takmičenja izuzetno visok, bez obzira što nisu tada bili stranci kod nas. Bavili su se košarkom 24 sata i to je nekako prenešeno na mene i moju generaciju i sad je moj zadatak da ta neka shvatanja prenesem dalje. Mislim da je to jedan od zadataka moj kao selektora Srbije, da jednu sliku javnosti o košarci i o košarkašima promenim u pozitivu. Cela vrednost sporta, košarke i taj neki brend koji je u Srbiji, uopšte našim prostorima zaživao, istorijski zaživao i baziran je najviše na fenomenu reprezentacije, bilo kako se ta zemlja zvala u istoriji. I tako je ne samo kod nas, tako je svuda. Ukoliko sport i nacionalna selekcija ima uspeha, to se prenosi u širokim talasima na navijače, na javnost, na medije, na klince koji u trenucima kada se osvajaju te medalje počinju da se bave košarkom, kao što su ovi moji generacija, ne znam, Teodosića, 87. Imali su 10 godina kada smo mi osvajali neke medalje, moja generacija, oni su tada po njihovim samim pričama počinjali da se bavaju, da se zaljubljuju u sport. To je zadatak svih nas, da ponovo pružimo te emocije prema mladim ljudima, da ih ponovo zainteresujemo na pravi način za ovaj sport. Naravno, ta jedna preterana ljubav, preterana u pozitivi prema 2 najveća kluba je prerasla u jedan ekstremnu ljubav i mržnju prema ovom drugom i to je jedna stvar koja u mom shvatanju sporta ne postoji. Jedna od ključnih reči u mom odrastanju, shvatanju sporta je fair play i tako će uvek biti. Svi ljudi koji se bave sportom uz mene, svi moji igrači, apsolutno jedna od prvih stvari je ta da u jednom fair playu probamo da pobedimo najboljeg koji možda je na papiru bolji od nas, ali dok nam to ne pokaže na terenu, ne želimo da mu priznamo. A kad nam pokaže na terenu jednom sportskom borbom, apsolutno budemo svi spremni da pružimo ruku i kažemo čestitam. I mislim da je to jedna od vrednosti koje možda mene, ne možda, nego me i krasila kao čoveka i sportistu, a trudit ću se da me to krasi kao nekog košarkaškog trenera ili kako ti kaže stručnjaka.